Bismillah, bu yerda 15 mingdan alibdi. Qo'chqorlar aka. Yo'q, siz tartib. Qo'chqorlar bu? Qo'chqorlar ekan. 15 mingdan. Toza. Assalomu alaykum. Bizning kanaldan qonoqlari, qattaluvchilari. Salomatsizlarmi? Bugungi 19-mart 2022-yil Bishkek shahrına yaqin mal bozoriga kelib qoldik. Prigorодный mal bozorida, do'stlar. Maldın baсын, qo'ydun baсын bilib bergenga harakat qilamiz. Sizlar biz bilan bo'lib kanalda ayağına çeyin ko'ring. Assalomu alaykum aka. Qanday ishlariniz yaxshi? Çöp qaysini tartaysiz? Çöp 400 dan. Yo'q, siz tushmaysiz. Çöp tartamiz. Çöp 400 dan, Çöp azaydı alıp alsın elleri. Çöp azaydı deydin aka. Çöpni olib olsin. 400 dan qimmatroq bo'lib qolibdi bir. Hazır azaydı qaraltıdan yok. Aslı deydin aka, aslı. Oşun için ne? Tak, telefon numara aytsangiz. 554 66 81 81. 66 81 81. Çöp kaç yerde turadi aka? Mayavkada. Mayavkada anangin subota sayın şu yerda. Özümüz Mayavkanın kurugu oynuyoruz pastalarını. Mayavkanın kurugu oyunda pastalarını şu yerda turadi ekan. Zvon teklip alsangizlar bo'ladi. Bu BDV çöp. BDV qanchanchi kos? Ikkinchi kos deydi. Yaqinroq tartib qo'y. Jap yaşıl bolgan. Shunday bedek. Dostlar, biz bilan bo'linglar, malga giramiz. Dostlar, bunaki martning 19'u 1-2 kundan Novruz kelib, bu yerda sumalak turadi. Sumalak. Salomatsiz beja? Sumalakni qo'yib qo'ydingiz. Baholari qanchadan? 60 so'm, 150 so'm, 300 so'm deydi. Bunaki bu yerda turadi bizga. Cho'ngi, kichinesi Prigorодный mal bozorida sumalak. Rahmat. Bu yerda qo'zlardan boshlaymiz. Keling, bir o'tib ketaylik. Assalomu alaykum yigitlar. Baykalar. Bu qo'zlar bu. Qo'chqor bu. Yo'q, bu urg'achi. Urg'achi to'qti. To'qti. Bahsi qancha? 20 ming to'qti. Qanchaga berib berding? Ya. Qancha bozor berding? Burada Qancha? 18. Mana 18 ming. Kaç qabar bu? 18. Jangi qabar KG degan, anan don qabar. O'sha ekoning ko'rasizlar. 18 mingga berib berding, ha? Yaxshi. Ko'pmi je ushulabi? Ko'p. Telefon nomerini aytasizmi? Ayting. 0707 90 95 90, ha? Qaysi yerda turadi bu qo'y? Alqada. Qayerda? Jerg'azar ayli ekan. O'sha yoqda turadi ekan. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Bu soyishqovi. Soyishqa jarayt qoldi. Ha, arg'iroq deydi. Soyishqa jarayt ekan. Charva ekan, charva. Qo'chqorlar bu. Ha, qo'chqorlar ekan, bayka tapolar. 3 baş, he? Buyruq yaxshi ekan, mana. 3 baş kelishinde bo'ladi. 3 baş. Bahsi qanchadan bayka? 14 dan sotadi. Uchoni, he? Uchoni 14 mingdan so'rayotadi, mana bayka. Bular qo'zi tish buzillik. Qo'zi tish buzillik deydi, yaxshi. Junlarini olib, tatlaqa qilib olib kelib qo'yibdi baykan. Parixmakisidan chiqarib keltirdi. Baho berdi, baykan? 12 dan berib o'tadi. 12 dan berib o'tadigan, berib berdi aka. Uyda bormi dag'i jab ushlabi? Shular lekin, ha? Agar telefon aytsangiz bo'ladi. Sotadi. Ha, bu yerdan sotib berasiz. Ma'qul? Rahmat. Bu yerda qo'zilu qo'ylar turadi, qo'zlar bilan. Reja qanday? Bayka assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'zlar qanchadan? 6 dan. Qo'zlar o'zi? 6 dan so'rayapti, men so'rayapman. Ha, siz 6 ming berasiz-ku? 4,5 dan bermayapti mo'g'ul. Ha, bu ekoni 4,5 ming so'mdan berib aytayotgan edim. Biroq ija marqani qarab oldi, videoni kamerani ko'rganda. Do'stlar, enesi bilan 18 ming deb aytadi ekan. 4 mingdan so'rayapsiz siz? 4,5 mingdan so'rayotgan baykim. Berib aytadi. Urg'achi bor ekan. 2-3 oylik bor. Qaydan o'tib qolgan. Qo'zluq qo'y bu. Jangi qabar KG degan, don qabar. Semiz qo'ylar. Semiz qo'ylar ekan. Bolshana bosi bor. Qanchadan deydi? Bunchaga berdi. Men so'rayapman 14 mingdan so'rayotgan baykan. Yaxshi ekan. Semiz bayladingizmi baykan? Qancha oy bayladingiz? 3 oydan. 3 oydan oshibdi deydi. Baylabdir baykan. Yaxshi ekan. Bular 13,5 bo'lsa beraman. 13,5 mingdan beraman deydi. Semiz ekan. 12 mingdan beringiz deydi. Alamın.
12 mingden bağılıp atır dostlar. Like basıp koyuyoruz. Başka bir tuğanlar da görsün. Onысы қанша отасың? Дальше кете берели достар. Бияқтарға. Негізі маңдайынан да кетер, бияққа да кетер. Так, қай қарал бұл? Доңға бар, жаңға бар кейжі деген. Алдың бұл айке? Үпіл да, за сколько? 20 мыңға алып тұр. 20 мың сомға қой екен. Ассалаумағалейкум. Қошқалар қанша айке? 7,5 мыңдан, не? Хорошо, бірақ сіз түшпейсіз. Қошқалар түшеді. Қандай байке? Баларын айтпаңыз. Балар. 12 мыңнан сұрап отыр екен. 12 мың сомдан сұрап отыр екен. Қандай байке? Тоқты? О, тоқтылар керек та бізге. Мына тоқтылар сұрадыңыздар да? Тоқтылар бар екен. 3 баш жақсы екен немесе. Пародалары. 17 мың. Salın bilası 16.900'den var. Байкем 16.900'den бері одан. Парода еме байке, парода. Полукроф дейді. Полукрофтар дейді. Үйде дағы көп пе байке? Телефон номер айтасыз бі? Жоқ дейді, телефон. Егер телефон айтсаңыз сатып алышады да. Бұл жерде қозылар бар, 9,5 мыңнан. Еркек бұрғашы байке? Еркек қозылар, 9,5 мың сом. 3 айлық, 2 айлық ұшындай. Ел көп базарда. Анча-мұнча қата кемшілік болса алдын ала кетсін сұрайыз. Бұл жерде сода болады. Sen Байке, сіз түшпейсіз. Сода қылайыңыздар. Қанша болды бұл байке? Қанша қылып қойды? Қанша берді? Қанша бердіңіз байке? 12 bin. 12 мың бердім дейді. 12 мың бердім дейді. Қошқорға. Бұл жерде чоң қошқорлар тұрады 25 мың сомнан. Үш бұсқан бұ? Я. Kozlar. Қозылар бе? Қозылар екен, жақсы екен. Құлақтары дағы чоң-чоң. 25 мың. Базар берді бе байке? Қаншадан берді? 20'dan beri. 20'dan беріп тұр. Арт жағынан да тарталы. 20 мыңден бері. Не парада байке бұл? Простой. Простой. Сон екен бұрық. Үйде дағы көп пе сатылады? Жоқ. Екеуілі, ә? Ел көп, достар, қой көп базарда. Ассаламалейкум байкелер. Қандайсыздар? Бұл сары қойлар қаншадан? 35 мың. Тоқты бұ, қошқор бұ? Қошқор. 35 мыңнан сұрап атады екен. Арт жағынан тартқан. Разрез бар екен. 35 мың сомдан. Тіш бұсқан бұз елек пе? Yok kozu. Қозу дейді. 35 мың қозу. А моғыз қанша? O 13 lira adam. 13 мың. 13 мың, ә? Үйде да бар бұ байке жоқ бұ? Үйде бар бұ жоқ бұ? Var. Телефон айтасыз бі? Үйден сатасыз? Yok satmayayım onu. Сатпайсыз бі? Все. Түсінікті. Сатпайым дейді. Қой қанша байке? 10 binden. 10 мыңден. Сойыш бұ? 4 diş koy. 4 түш қой. 10 мың сомдан. Бұл жаңыға бар кейжі, донға бар. Екі каналдан көресіз байке. Бұның жаны дәлі чоң қошқор тұрады. Чоң қошқор екен. Арт жанында көрсетейлі. Баш жағын көтеріп. Мұнакей. Қошқор. Түш жалған бұ? Қанша түш? 4 түш дейді. 4 түш. 2 түш. 2 түш екен. Достар, кішіне. Адаш болады. Басы қанша басы? 35 мың. Базар берді? Қанша берді? 28 мың. Таза берді, байкен бербеді. Ас қалды? Bir az kaldı değil. Dostlar maşina olarak işte gide tura. Bazarda порядка жоқ, жол doğru. Жолда машиналар кетіп барады. O qo'shqorlar so'rayli. Qancha bayka? Inim qancha? 13. O'sha yo'lni aytatam da. O'sha uchun o'ngdash kerak-da, bu yoqqa bozor solish kerak. 13 ming deydi. Bozor yaxshilab solib, yo'lda o'zbekcha qilish kerak, do'stlar. Bu yerda odamlar o'tib turadi, mashinalar o'tib turadi, qo'ylar da sotib oladi shunday. Qanchadan? Bu Merinosmi? Ya aralashmi? Merinos bilan chatishgan ekan 12 ming so'mdan. Qo'chqor bu yo to'qqilarmi? Qo'chqorlar 12 mingdan. Qanchadan bermeding endi shular? 10dan berdi ba? 10 ming so'mdan berib turdi aka. 10 mingdan berib turdi.
Boz. 10,5 ming so'm. 10,5 ming so'm. Dach ketsin. Qo'zlar turadi жаңа. Chiqibdi qo'zlarlar. Assalomu alaykum aka. Qanday sizniki? Alekson. Sizniki? Bu qo'zlar qanchadan baholari? 6dan. Kuruk 6danmi? Kuruk 6000 dan qancha baş bu? 14 baş. 14 baş. Erkek urg'achi? Aralaş. Aralash 14 baş. Telefonu aytasizmi? 0550 0550 61 31 61. ha? 61. 31 Cevap hadi bunda. Ha. Davay o'zing aytchi. 0550 67 67 86 86 95. 95. Shunday nomerga baylansangizdar bo'ladi. Qaysi yerda turadi bu qo'zlar? Sotib olsa. Prigradda shu yerda lekin. Bu yerda daha turadi qo'zlar. 9000 dan, ha? Do'stim. Sen 9000 dan so'ratasың, bozor qanchadan beryapti qushlarga? 7,5. 7,5 mingdan beribdir, beribdir. Yaxshi. Erkakmi urg'achi? Cho'tan erkak. Bular yerda baykan bir yaxshi qo'chqorlar qarmab turadi. Qo'chqor bu? Qo'chqor. Kish buzgan buzalakmi? Buzalak 8 ay. 8 oylik deydi, 8 oylik qo'zlar. Kamerani qarab salom aytadi. 30 ming basi. 34. 30 ming arqinisi 25, ha? 25. 25. Qanchadan berdingiz? Berelek deydi. Bu yerda at turadi. Bu qunanmi? Qunan 80 ming so'm. 80 ming so'm ekan. Apache degan paroda ekan do'stlar. Mana Apache degan paroda. 9 mingdan qo'chqorlar. Qancha baş? 4 baş 4 ular 15 dan. Ha, mo 4 9dan mo'g'lar 15 dan, he? Yaxshi. Bozor beryapti-ku? Bozor beryapti. Qanchadan beryapti? Aytsin. Mo cho'ngdor. Şuraya jig'ilib qoldi. Mo cho'ng 4 ga qanchadan berdi? Ya. Berelek. Bu kichikga 4 gachi. 7,5 mingdan mo 4 dan beryapti ekan. Berdi. Uyda dag'i bormi? Uyda saqlab jo'q ekan. 25 mingdan bu yerda yaxshi qo'chqorlar turadi. Paroda nima aka bularni? Ya. Qanchadan beryapti bozor? 23 ming yarımdan. 23 dan beryapti tur, bergan yo'q ekan. Bular tish buzganmi bayga? Qo'zlar deydi. Yaxshi ekan, biroq uzun. Uruqtiqa yaxshi ekanda bular. Mana üstüne tatayım. Bayka assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu qo'zili qo'ylar bu. Ya. Balan aytib qo'ying. 12 mingdan, 13 mingdan so'raysa. Bozor beryapti-ku? Qanchadan beradi? 11-12 deb. 11-12 dan beryapti ekan bayka. Baykama. Sir, rahmat. Uyda bormi yo'qmi dag'i? Yo'q. Nomer aytasizmi, telefon? Ular meniki bilamas. Ha, shu. Meniki emas deydi, bu yoqda do'stimki deydi. Bozorda so'ming qo'ylar. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Bu qo'y bu? Qo'chqor. Cho'tan qo'chqor, ha? Cho'tan qo'chqor ekan aka. Attanada ko'rsatayim. Qaysi ko'rib oldi? Bu жаңа xabar keyingi don xabar degan. Balari qancha balari? Yo'q, balari. 18 mingdan. Satalmay. Qancha berasiz? Qayni aytchi olam men bu. Nekoni? Mojni olamiz jalg'iz. 18 mingdan 1 so'm tushmaydi. Jalg'iz olsam. 18 mingdan 1 so'mda tushmaydi. Tushmaysizmi blogerga? Nimaga? Ama o cho'ng. Bu 22 ming so'm. Tish buzganmi? Qancha? 2 tish deydilar. Tortib qo'yman aka. Mana shu yerda da'vo ekan, qo'chqormi qo'y bu? Qo'chqor. Cho'tang, ha? Cho'tang qo'chqor ekan. Balari qancha balari? Meniki. Aytdim men. Aka balarni aytamiz. 18 dan. 18 mingdan so'rayapti. 18 mingdan. Tugol qilayapti. Yo'q, nima qilsa, sal nimaroq deganda chin. Qanchadan beryapti? Demak, yo'l kirasi chiqsin. 15,5 mingdan uchun, ha? Quruq bu? Ya, Yo'l kirasi meni 15,5 ga bo'lsa, bergingiz deyman. Yo'q, beramiz просто. 500 so'mdan. bayka qanchadan beryapsiz? Yo'l kirasi bor-da. Ya. Boshqa qo'y bor. Ha, boshqa go'rbesga bog'labdi, do'stlar.
Мына бул жерде козулуу койлор турат. Саламатсызбы эже? Канча баш? Bu yerde 3 baş kozusu men var. 3 баш козусу. Козулар эркек ургачы? Birisi urgaçı, ikisi erkek. Көрсөтүк. Баалар канча? 35'ten suru atalım. 35 миң сурап атасыз, тиштеричи бул канча сууттар? Birisi togorok. Dişikçe maydanıp kaldı. To'xtab qoldi. Ikisi уже 4,5 yıldır. 4 сууттар. Канчадан бербедиңиз сулар? Hem manzır var, birlik. Берелек, берелек дейт достор. Үйдө барбы дагы? Телефон айтасызбы? Айтыңыз. 702 702 28 28 05 05 10. Егер сатылбаса кайсы жерде турат булар? Dimitrovka'da. Димитриевка, Кант шаары Димитриевкада турат экен. 27 миңден бул кочкор канча тиш? Тиши. 2 тиш. Экос тасталды. Mana. Эки тиш экен, достор. Чоң кочкор экен. Азыр машина өткүзүп берет ал. 27 миң берет атты таза. Ошого бербей. Бербей атат экен 27 миңге. Буну 27 деп атасыз. Бул 10 миң. 8,5 бар. Булар козулар 8,5 миң сомдон. Жакшы. Козулар эркек ургачы, калганы эркек дейт. Канча айлык? 2 айлык козу. 2 айлык козулар. Буну канчага бербедиңиз? Буну 25ке бербейт ал. 25 миң сомго бербей атам дейт. Мынакей. 10 айлык. 10 айлык. Кочкор тиш буз элек. Жок. Тиш буз элек. Үйдө дагы барбы, көппү сатыла турган? Же ушул экөөлөбү? Сулар эле калды. Ушулай калды. Телефон айтабызбы? Жок дейт. Ассаламу алейкум аке. Кандайсыз бекем? Кочкорлор канчадан болду? 15? 25? 25 миң сом мынакей. Разрез бар. 3 баш. 3 баш баке. Тиш бузганбы? Бул 2 тиш, булар козулар. Алдынан да чыгып алды. Так, мынакей. 25 миңден бакем сурап атат. Базар берип атабы баке? Базар 23'ten beri. 23 миңден бериптир. Берген жок экен бакем. Жакын тартып берейин силерге достор. Силер диванда отуруп алып көрүңүздөр. Лайктан басып коюңуздар. Бишкекте каар жаап атат, суук, эл көп, кой көп. Бул жерде козулуу койлор турат достор. Чарба экен. Ассаламу алейкум. Баалары канчадан? Козулуу кой 18 миң сом. Мынакей козулары 18 миң сомдон. Тиштери канча булар? Жаштары 4 тиш, 4 тиш. Базар берди ба? Канчадан берип атат? 17 миңден берип атат. Берген жок экен. Козулуу кой. Үйдө дагы барбы сатып турган? Ушулар эле. Телефон номер айтабызбы? Айта бериңиз. 700 72 90 59. Бул кайсы жакта турат? Мраморный жакта турат. Эгер кимде ким керек болсо, ушул номерге чалып, козулуу койду ала берсеңиздер болот. Бул жерде 40 миңден алыптыр. Унажы. Походу койлорго кош коебуз. 40 миң сомдон алынган баа. Aldım kardeşim. Мынакей, сиз алдыңыз. Ассаламу алейкум аке. Иштериңиз кандай? Жакшы. Бул койлорду алдыңыз. Aldım. Боз бекен? Yok, Коз ketdi. кетти. Коз саттыңызбы? Sattı. Сатты хозяйын. Хозяйын сатты. Койдун өзүн алдыңыз. Koyun özünü aldım. Жакшы. Канчадан 11 алдыңыз? minden aldım. 11 миңден алдыңыз. Экөөнү. 11 canım aldım. 11,5 миңден. 23 болду го. Тиши канча экен тиштери? Teri 6. 6 тиш койлор мынакей. Байке. 6. Буйрусун байке. Жакшы. Ya bu canın жақсы ат bu. Мына бул жерде бир досум сонун кочкорду кармап турат. Мына тарталычы мына. Кандайсың? Иштериң жакшыбы? Тиши канча мунун тиши? Kameraga gülüp koysun. Bir güldürüp koyçu tişini. 4 tiş eкен дейт. 4 tiş. Baasычы, baası. 35 миң сом. Сурайт. Теке турат достор, мына. Теке 12 миң сурайт агам. Базар канча берди? 9 миң бериптир. 9 миңге берген жок. Жанындагысычы? Bu da teke. Бул да теке, baasычы? 10 миң сом. 10 миң сом. Баа берди буга? 5. Тамашалоо үчүн айтыңыз байке. Siz ayt otam. 5 миң бе? 5 миң берди. 5 миң берди. Бул жерде дагы турат кызыл. Булар кочкорбу, токтубу? Бул козу кочкор, бул токту болот. Козу. Баасы канчадан? 8-16. 8 миң, 16 миң. Кайсы 16 миң?
Ama qo'chqor 16 ming ekan. Buni 8 ming so'm. Bozor beryoqda. 16 ming deganga 15 berdi. 15 ming berdi shunday. Biraz qoldi va. Azla qoldi. Yaxshi, azla qoldi deydi mak. Bu qo'chqorga. Buni artjag'dan da tartib bering. Rajres bor ekan. Qancha oylik bu? 5 oylik. 5 oylik deydi. Daha cho'ng'ayot bu. Assalomu alaykum. Sizniki qanday ishlariniz? Birinchi densoqda so'rashaylik. Pul qo'chqorlarni olib kelib qo'ydingiz. Quloqlari cho'ng-cho'ng. Emne paroda ekan aka? Arashan, aka. Arashan. Qo'chqor. Tishi qancha tishi? 4 tish. 4 tish. 4 tish. Bahasi-chi bahasi? Bahasi o'ta qimmat emas. Belga loyiq to'la 60 ming deb otasiz. 60 ming so'rayapsiz, yaqin, Mana artjag'idan da ko'rsating do'stlar. 60 ming so'rayapti. Sizniki birbi? Eko. Eko birbi emasmi? Yo'q. Eko var birbi? Birimiz. Ha, eko bir ekan. Yo'q 4 yaş. Bu 4 yaş ekan. Abi. 4 yaş. Don qabar degan. Qancha ekan qo'chqor bu? Basini aytamiz, basini. Asli 70 ming. 70 ming, ha? 70 ming. Bu katta. Bular bu yerda do'stim alyapti, Alyapsizmi? Qancha qilib qo'ydim? 35. Mana ke 70 ming qo'chqorda 35 ming qilyapti do'zim. Bermayapti. Balki qancha olsa berasiz, menga aytib qo'ysiz, faqirem. 45 ga bering. 45 mingga beraman deydi, bunday keladi. Balki telefon nomeri aytasizmi? Agar telefon nomeri aytsangiz bo'ladi. 0701 0701 78 76 14. 78 76 14, Ha, shu nomerga baylanishib alsangizlar bo'ladi. Bu qo'chqor qaysi yerda turadi? Qo'chqorlar. Jerqazar. Jerqazar? O'sha qaysi yoqda daga biri aytdi-da? O 5-kesjaqda. 5-kesjaqda ekan do'stlar. Bunaki ushul yerda torpoqday bo'lgan qo'chqor turadi. Qo'chqor qancha deydi-ku, Shuni so'raymiz. Tishi qancha tishi? Qancha yosh? 2,5. 2,5 yosh. Mana bunday bo'lgan. Ekranga batmayapti do'stlar, ekranga. Tökin. Bahsi qancha olar? 150 so'radi. 150 ming so'm. Mana 150 ming so'm so'radi bayka. Artjag'dan da tartib ko'rsatayın. Bularning qo'zlari bormi? Buna qo'zisi, mana shu qo'zisi ekan. Mana bunda qo'zisi ekan. Janында da turadi aka, cho'ng. Ayoy cho'ng ekan do'stlar. No'xsidan ko'rsataylik. Bular qanchadan? O qimbatroq 300, bu 45 ming. Tak, bu urg'achi 45 ming, bu 300 ming ekan. 300 ming. Bu qancha tish? Bu 100 ga 6 tish bo'ladi. 6 tish bo'ladi. 4 yosh. Bulan ko'rsangizlar do'stlar. Meni qo'limdan da cho'ng bo'ladi. Bu boz bu? Men ayta olmayman. Bozor beryapti va qanchadan beryapti shular? Har qanday. Примерно 100 dan уже o'shqiraq beradi. 100 mingdan beryapti ekan-da. Ikki cho'ng'isi beribdi. Arqi qara. 150 deyapman, 5 yaş. 5 yaş 150 ming so'm. 150 ming so'm 5 yaş. Buga berdimi bu? Fakat yo'q, hozir. Cho'ng ekan, ayoy, cho'ng ekan. Пригородный мал bozori. Boz echki ekan. Alpiyskiy paroda 10 ming so'm. Boz. Bularchi bular taqsir. Basni aytib 15 ming dedi. 15 ming boz ekan. Bundan 15 ming. Bu yaqin boz ekan aka. Yaqin o, Bir ayda tu'ytgan. Qanchadan bermedingiz? So'radi bozor. Bozor so'radi. 8,5 mingga so'rabdir, bergan yo'q. Telefon nomeri aytamizmi? Uyda bormi, sotdingiz? Bor. Aytingiz nomer. 779 779 100 122. 122. Qaysi yerda turasiz? Dachasuda. Dachasuda, mana. Aeroport yoqda. Bu yerda da qo'chqor turadi, 2 yosh ekan. Paroda nima ekan paroda? Qarashan.
2 жаш, арқасынан тартып көрсетейін. Так. Артынан да көрсетейін, 2 жаш дейді. Байке, бағасы қанша мың? 50 мың сом, 50 мың сом сұрайды байке. Қанша мың берді базар? 28 мың берді тұр. Берген жоқ кен. Үйде дағы бар бы сат болып? Жоқ. Егер қаласыз телефон номер айтсаңыз болады. 0700 555 035, Қайсы жақта тұрады байке? Қарабалта. Қарабалтаға жақын жерден чалып алсаңыздар болады. Арқынысы емне тоқты бұл? Тоқты, Басы чы? Басы 13. Басы 13 мың. Ушул номерге чалып алыңыздар болады. Пригородный мал базары, достар. Мына бұл жерде порцияда қошқорлар тұрады. Қошқор бұл? Қошқор, қанша баш? 13 баш. Бағалары? 21-ден. 21-ден сұрайды. Қаншадан бербеді мұшыларға? 19-дан бербеді. Моғыдағы ұшындайды, бағасы? 35. Бұл 35 мың. Бұл міне қошқор бұл, тоқты бұл? Қошқор, 35 мың. Үйде дағы бар бұл? Телефон номер айтасың ба? Жоқ. Телефон номер ше? 707 41 46-41. Қайсы жақта тұрады бұл? Манас аэропорты. Так, бұл жерде улақтар бар екен. 6 мың сонда. Еркек бұрғачы бұлар. Екі өтен еркек 6 мың сонда. Бұл емне порода байке? Башқаша екен? Пародасын білмейін дейді. 6 мың сонда. Башқаша. Құлақ ұзын дейді. Құлақ арашандықындай да қоймайсыз. Арқа екі қанша? Бұлығы 7 мыңнан oldu. 7 мыңнан сұрап атады. Çevişler. 7 мыңнан. Базар беріп атабы байке? Қаншадан беріп атышыларға? 4,5'dan berdi. Қайсығы арқыға ба? Ama екеуіне 4,5 мыңнан берді. Ballarına berdi. Bunun mallarına verdi. 3 мың малдары var. Yok. Bu başka içkinin malları eken. Var çevişler. Çevişler. 4,5'dan berdi. 4,500'dan berdi. 4500'den beriptir, bergen жоқ eken. Eğer belki telefon nomeri aytsanız болады. Үйде de var mı satıldı? Yok. Şöyle eken. Satıyorum nazır. 18 мың sonda ne belki? Taza paroda deydi. 18 мың sonda. Erkek burgaçı bular. Erkek. Qancha aylık belki? 3 aylık deydi. Yaxşı qo'zg'ochqorlar. 18 мың sonda. Жоқ, siz tushmaysiz belki. Qo'zlarni tatasiz biz. Uyda da barmı satqılık? Telefon nomeri aytasız mı? Aytmayım deydi. Şu жерден ne satamın deydi. Prigorодный мал базар. Dostlar, şu менен videonu аяқтаймыз. 25 мыңнан. 25 мыңнан üçü. Сразу sen gördün mü? Gördün mü? Ya. Yok, sen suralı var ертең. Ошондон бери келип 20'dan. Semiz eken ayvay. Belki qancha ay bayladınız? 6 ay. 6 ay baylanıptır buna. 25 мыңнан. Qo'chqorlar. Qo'chqorlar. Özün qo'shib. Tak, bağaları qancha dediniz? 25'ten surap atam. 25'ten surap atasiz. Qanchadan berbediniz? 17'den berbedim. 17 мыңнан toza berbeptir baykem. Semiz soyğonga, Soyğonga. Bular tish busqanmı, buz elekmi? Yaxshi ekan, yetdi dağı. Son. Tish busqanmı? Ya. Tish buzgan. Yo'q. Buz elek deydi. Telefon nomeri aytabızmı bayke? Ya. Telefon nomeri 0500 0500 36 16 69. 36 16 69, Eğer satılbay qalsa qaysi жақта turadi? Ya, Belovoz. Belovodskiydan kelibdi baykem. Belovodskiy жақындарына çala bersingiz болады. Bu жерде çevişler bir ulaq 4 мыңдан alınıptır. Çevişler deydi. 4 мың сомдан alınıp. Qo'chqorlardan aldı. Qo'chqorda? Ha, urg'aç to'qti. Urg'aç to'qtilardan alınıptır. Do'stum. Qanchadan aldın? 13 мыңdan. Taza baho oldu bunaki dostlar. 13 мың сом. Dostlar, навестің астында қозылы қойларды алыптыр. Ақсыға алыптыр, ақсыға 35 мыңдан алыптыр. 35 мыңдан алдыңар ба? Ене бала дейді, мынаки. 35 мың сом. Анша-мынша көрінбеді ме? Қараңғы. Навестің асты. 35 мың сомдан. Бұл жерде жақсы қойлар тұрады, қозылы қойлар. Мынаки достар. Қозылы қойлар. Ассалаумалейкум байке. Бұның пародасы емне байке? Арашан, таза ба? Таза арашан дейді, мынаки. Құйрықтарын көріңіздерші. Бұлар қанша тіштер?
Bu 2 tiş. Bul birinchi 2 tishli. Bular 3 yoshdan. Barimiz qo'zlar meni. Kozlar mı? Kaçtan duruyorsun kozu çok. Tashdan biroz qo'zisi yo'q deydi. Ba'lari qancha ba'lari? Vallahi 35. Kuruk 35 mingdan so'raydi. Mana kuruk 35 ming so'mdan. Telefon nomer 704 704 85 85 55 55 44. 44. Qaysi yoqda turasiz? Aeroport. Aeroport yoqda. Janimda yaxshi qo'ylar turadi. Assalomu alaykum aka. Aleyküm Qandaysiz? Bu qozli qo'ylar, ana qozlarda bor o'xshaydi. Yo bunlar koz qo'chqorlar. Bular qo'z qo'chqorlar, ha? Qo'z qo'chqorlar Bunlar ekan. satıyordu hozir. Sotilib ketdi. 10 mingdan satıyor. 10 mingdan ketdi. 10 mingdan ketdi. Quyruqlari yaxshi ekan, razreshlari yaxshi ekan. Bu qo'chqor bu. Qo'chqor. Qancha tish? 6 tiş. 25 mingga bergan joqsiz. Qancha so'ratasiz? Verdim. Ha, berdingizmi? 25 mingga ketibdir bular. Anda sizga endi qozli qo'ylar qoldi bu. Satildik. Mana qara qo'y qoldi. Ha, bu 6 ga beraman. 6 mingga beraman soyg'onga dedi. 5 qancha? 8 oylik bor qo'y. 8 oylik. 8 oylik bor. Qolganda satilib ketgan. Satılıb ketdi. Yaxshi. Ertemeyle satıyorken arzan qilib satıyor. O'sha arzon satibsiz 10 mingdan. 10 mingdan satıyor. Yaxshi, yaxshi. Prigradniy mal bozoriga kelib, shunday bahada ala olasiz. Diyqan ekan, bayka. Diyqandan alırlardan. Mana diyqan ekan. Shunday bahada sotibdir. Nomer Tak, baykemning uyida dag'i bor ekan. Nomer aytingiz. 0500 menen 500 menen 80 80 82 82 84 64. 84 64 82 84 64. 84 64. Qaysi Atım Murat. Murat qaysi yoqda turadi? Nijniy Chiyskiyda. Nijniy Chuyda turadi. Atingiz Murat qaysi yoqda turadi? Nijniy Chuyda turadi. Yaxshi. Bu yerda Shirokiyning liniyasi ekan, o'zingizlar bilasiz, Shirokiy qo'chqor bor. Bo'lgan. O'shaning liniyasidan. Bu qo'chqor bu qo'y bu aka? Qo'y, bardi qo'y ekan. 90 90 90 plus. Bo'yi 90 plus ekan. Qulog'ichi? Qulog'ichi emas. Qulog'ichi emas. Ketna, qo'zlari yaxshi ekan. Boshdan ichida turadi, kichkina inlaysiz bo'ladi, do'stlar. Qo'ldan kelishcha harakat qilib tortib beramiz. Qaz. Tak. Bunday qaptaldan tortilib, 3 oylik qo'z ekan. Buni quloqlari, archaqlari. Qashtan qancha ammo qancha oylik? Qashdan o'zi 90 plus. 90 plus balasi. Qo'z ekan. 3 jumal. 3 jumalıq deydi. Bağları qanchadan ham bularning bayka? Arqi qashdan bilan qo'zning 80 da. Qo'zining 80 he? Bu qo'zi 30 da otam. 20 berib o'tadi, berib. 20 beryapti, bergan yo'q. 30. 20 ning ustida 30 gacha, ha? Telefon nomeri aytingiz. 0555 0555 99 99 77 77 17. 17. Qaysi yerda turasiz aka? Issiqata rayoni Almavoy. Almavoy ayilida Issiqata rayonida turadi. Shu nomerga baylanishib alsangizlar bo'ladi. Dastavka bo'ladi, Chuy oblast bo'yicha. Chuy oblast bo'yicha jazab berasiz, kelib. Kelib emas, zvont etib. Endi ko'rish kerak da. Ko'rish kerak deydi. Kelib, prodan ko'rib. Mashina bor ekan-da. Dastavkaga to'lab bersangizlar. Qo'chqorni atasini ko'rib. Yaxshi qo'ylar bor ekan baykimda. Qo'chqorlarda bor-da uyda. Mana shu nomerga baylanishaverasizlar, do'stlar. Bu yerda eng yaxshi 50 ta qo'ylar turadi. Ular bayka qandaysiz? Yaxshi. Ular qo'y bu? Qo'y. Bo'g'is bu, tug'anmi? Yo'q, to'g'ri. Tug'an, he? Qo'zlar qayda? Qozlar sacheri. Qo'zlar sotilib ketganda yaxshi qo'ylar ekan bunaki. Bo'g'is. Ha, tug'an. Arqalarchi? 35 dan ko'p. Ba'zi 35 bardi. Bular uchovi qo'chqor. Yo'q, ikkovi. Ikkosi qo'chqor, he? 35 mingdan. Bularchi? 35 dan. Bari 35 ming so'mdan. Bunaki. Bari 35 ming so'mdan. Arashan. Paroda, he? Paroda Arashan. Telefon nomeri aytsangiz. 0700 0700 599 599 800. 800. Qaysi yoqda turasiz? Pokrovka. Pokrovka, bunaki. Pokrovka, Lebedenovkadan oldingda. Bir qo'chqor turadi, qo'zi qo'chqor, he? Qo'zi qo'chqor bunday. Tish buzalak deydi, jinni olib qo'yibdi, prosta suv bo'ladi, do'stlar. Tishyapti prosta. Tish buzalak. Bahasi qancha? 18 so'rayapman. 18 ming so'raysiz. 16 ga beraman agar. 16 mingga beraman dedi. Bozor qancha berdi? Bozor 13,5 beryapman. 13,5 ming beryapti ekan. Shunday bo'lgan qo'chqor, qo'zi. Telefon nomeri aytasizmi? Je boshqa da bormi uyda? Yo'q, Satqiliq yo'qmi? 18 so'rayapman. 18 ming. Yaxshi.